Una panillaykuna a ver alcharonchik resetearonchik rikao cortacuchkan mana imallamanta no sé imay problema kachkanpus pero ya le hemos reseteado ya chay kunan cablechankuna chay conexión chankunata nishanchik porque mana chay parte físicacho sino software mana hardwarecho entonces software kikin chay transmisoramantachu fallachkan máquina y picho kanmamen virus virus kanmamen máquina y entonces pampa chay kulia chiquia virus kapten gawkilaguna palaguna sasaya chay virus kuna chay virus kuna vale cortamos un ratito, vamos a ir aquí, vamos a cortar, copiar nuestros, a ver, chayna chapinacho, a ver, ahora sí. Bien, vamos a ir con una película, chayna jarika jate ni willa kuy wangarika, yarik pacha kuy mantari marame kichiña, accidente de tránsito ni skan mantapas. Mama rabia nyam chaya. Ñarik accidentes tránsito nisqan mantapas justo kayman tarima rinanchik kachkarqa y chay perque corta coronca y transmisión a ver si no se corta cortenqa bueno virus antivirus tachik utilizayta qallarina kanqa otaqriki chay cortafuegos nisqan chay fallachiqninta riki chana kanqa rika creo que celeste no puede ser también el cortafuegos. Bien, wawqilakuna palaykuna uqaqninchu haqya imaruanchikpi maquinachi yaykuruspa cortapawachkanchikpis chaykunapas kanmantaqa mas sistemapiqa todo es posible. Bien, entonces niskarqanchik kay empresa Andia nisqan wawqilakuna palaykuna Limaman illallachkarqa hinaspan sariki ya terminalmanta lluqsiru España kaqlla kutikuykun wawqichalay panichalay kaqlla kutikuykun chay empresa kutikuy imaynanpi porque kay punchawpi riki kunan como feriado runakuna illanku y chayta aprovechaykum wawqillaykuna chayta aprovechayna mejor kutikusun agencia villaqayta munankichik ñuqawan ya pasaqita yapaychik kay empresa wawqillaykuna palaykuna sancionanan donde estará Indecopi imaypitaq chay Indecopi nisqan imaynama kayna empresakunaqa llamkanqa ñamiki pasajerantisqa ña baratuwan preciowan kaspapas ña asintopiñas imaynama ña namanta lluqsiru España kutiykunqa chay rato chiki ya mana lluqsiymanchu nispapas ninman karqa rika kunanqa asirusuña mejor wawqillaykuna palaykuna ña lluqsirun en España kay empresa kaqlla terminalman kutikuyku Limaman rirqa kay carro Andia entonces wawqillaykuna palaykuna kayna empresakunamanqa manam sejanañachu vamos a buscar a ver su logo de empresa Andia chaynanta riki chay riqsinanchikpaq ñuqaqa serio empresa